Marekani inamwelezea Felix Tshisekedi kama wako na mchunga kuona msubiri a neutraliser ba FDLR na ajidisocie na magroupe armé zote. Est-ce que itawezekana ama haitawezekana? Jambo sana. Na wasalimia nyote popote mko natafata ku Eke Swahili. Leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunakuja mbele yenu juu ya kuweza kuzungumza na kujadiliana kidogo, kuweza kuingilia katika vilindi vya mambo ambayo iko natendeka na vitu ambavyo viko nafanyikana kulingana na situation yote iko naendelea ndani ya nchi ya Kongo. Jana ilikuwa sherehe kubwa ya wamama ulimwenguni ya haki yao, na tunaendelea kuwaelezea bonne fête en commençant par banamke yote penye biko nanifuata ku Eke Swahili na wengine wote, na zaidi tunamkumbuka pia mama Olive Lembe popote yuko na première dame wa République démocratique du Congo. Tunawafikishia tunaweza sema nini, bonne fête yenu. Alors, unajua kama nchi iko naenda inatingizika baadaye ya Marekani kuleta masanction contre Rwanda, ile ambaye sote tulifata na watu wote wanajua kama Rwanda ilipata masanction zenye zinatokea Marekani. Marekani inasema kama inabidi jeshi ya RDF ipate azibu kwa sababu ya intervention za Kongo. Pia Marekani ikaenda mbali, haikusema tu juu ya Kongo, juu ya Rwanda. Marekani wakasema pia wako na subiri Felix a neutraliser ba FDLR. Jo pale kwenye tuko najiuliza eske hii kitu itawezekana ama hapana. Tarehe 3 ya mwezi, makati zile sanctions zilitoka, ba FDLR bakafanya barua, baliandikia na ikakuwa signé fait à Uvira. Jana tulisikia kama kulikuwa wamoja wanasema ilikuwa mapambano ngambo ya yulu ya ndani ya park yulu sana ya Goma. Wengine wanasema ilikuwa silaha ambayo walikuwa na sukula. Basi na mapambano iliendelea ikafika makati moja katulia. Kuna fununu za kusema zile bombardements zilikuwa zinasikilikana na zinaendelea zinasikilikana pengine, na leo tutawajulisha kama ni kweli ama ni uongo. Lakini pale tunajikutana kulingana na bitu yenye banaomba Felix afanye inakuwa sawa contraire yayo. Question ni est-ce que Felix iko naelezea ba FDLR wajifungulie njia barudie kwabo? Est-ce que Felix anajilimite kubapatia juste appui politique? John tunasema appui politique kwa sababu musiku zenye zinatoka pita mulijua na mulifahamishwa kama mtoto wa Bialimana Jean-Luc alikuwa Kinshasa. Ijapokuwa na ile tulijua kama kuko reunion yenye ziko nafanyika Bujumbura ya ba FDLR na zingine zinafanyika fasi inaitwa Dodoma Tanzania. Pamoja na yote minabaelezea kama ba FDLR leo banaelezea kama biko na opere na biko na bureau ama biko na fasi kwenye biko installé ni Sud Kivu, notamment à Uvira. Sasa toute la question hii makati huku Marekani namwelezea a neutraliser ba FDLR na anasema anakubali kuba neutraliser, mais hii ngambo ingine anabapatia moyen opérationnel, ni kusema anabapatia moyen politique, anabapatia moyen financier et aussi ana ajouté mes moyens techniques et militaires juu FARDC iko na opérer conjointement pamoja nabo. Iko naenda mu opération manena na FARDC. FARDC na bapatia à la fois appui logistique, appui militaire et nabo banapanele appui technique na bitu vingine. Est-ce que itakuwa facile kwa Felix kukamata ba FDLR kubatosha kubapana? Na kama atabapana namna gani? Bote ba FDLR benye konabo ni bajeshi. Na inasemekana kama ba FDLR haiko tu mwa ile parti ya Sud Kivu, mais biko ndani ya jeshi mpaka mafasi sawa Makisangani na Kinshasa mpaka na mu parlement. FDLR inataka kuwa à la fois concept ya Kinshasa na Kigali
na population inajiretrouver katikati ama namna gani? Juu hakuna moyen yoyote enye Felix leo iko a mesure ya kupana ba FDLR. Na juu hawezi pana ba FDLR, Rwanda nayo ndabaelezea kitu kililomba na iko naendelea na lomba, inasema ndatoka sa mtanipatia ba FDLR. Ilikuwa kwanza kitu ya ombi ya Rwanda, leo ishageuka pia ombi ya Marekani. Les Américains leo biko nasema que il faut Kinshasa banatia condition neutraliser ba FDLR. Kuneutraliser ni kusema kubafunga, kubakamata, kubapokeza. Est-ce que munawaza que itawezekana? Est-ce que il est raison ya kusema kama AFC ni iko na RDF, armée rwandaise njo iko AFC itendelea na kuwa solide? Puisque il est alibi. Voilà, il est raison iko nenda na vunjwa. Par exemple, jana tulifata ma video enye AFC ilitosha depuis le 2. Banakamata 5000 hommes ya FRDC banarudisha mu gouvernement. Il est kubatosha vile inavunja ile accusation inakuwa kayo Julia ya kusema banakamata kabatu par force. Puisque bangelikuwa nakamata batu par force abezi pana 5000 personnes. Bangelikuwa nakamata batu par force abangeliweza kubalibere bale. Ile ya kusema muarme yabo muko ba mineur inavunjwa. Est-ce que hatuko naona kama AFC diplomatiquement et politiquement biko nenda banavunja kila kitu yenye gouvernement ya Kinshasa ilikuwa na jenga, yenye ilikuwa sawa monument ya accusation. Ya accusation yabo ya kwanza banasema haiko M23 ni Rwanda. Mais Rwanda nasema si tuko uma raison zetu ku frontiere yetu na tuko naomba Kinshasa tujibie bien tuko nalomba. Ningi biko nalomba Kinshasa ni kupana ba FDLR. Kinshasa haiko a mesure ya kupana ba FDLR. Bon, M23 enye balikuwa nasema inapigania na Rwanda, mais M23 nabaonesha kama biko suffisamment na matroupe na abana hata lazima ya troupe zenu banakamata matroupe banawapatia zenye balikuwa banafunga. A la fois banapase message ya kusema kama ile armée enye iko kule haiko kitu kama tunaweza maîtriser 5000 hommes. 2 banasema tuko na kapasite ya kubomola ile armée. 3 banarudilia kuonesha kama habawezi ya integrer mwa ile armée juu ile armée haiko efficace. Est-ce que mkomprendre kama Felix alijenga bitu yuli ya mchanga na biko nenda binavunjika? Sijua kama mnaelewa. Hamuone kama ma raisonnement yake yote, mabitu yote alitia en place, biko nenda na bomoka sawa mchanga enye napata mai. Puisque kwa leo sasa kama inakuwa s'avérer vrai que zile affrontements ziko naendelea na muko ba FDLR, ni kusema Rwanda itaonesha tena batu yote. Msisababu kama nilifanya analyse mwa kwa analyse Congo mu français, nikasema kama Kagame haiko mjinga sasa aliita ba ambassadeur bote kuba passer message kusema sema kule Congo njo kwenye ba FDLR biko na nisumbua. Sasa leo FDLR ikisha sema kama iko na bureau Uvira, bakisha signer document Uvira, ni kusema njo kwenye biko. FDLR ikisha pima kuatake ma position zinaweza kuwa karibu sana na Rwanda, ni kusema Rwanda inapata raison yake ya kutia ma mesure défensive yake. M23 nayo tabelezea kama ababatu biko na insécuriser population yetu, il faut tubapiganishe mpaka balete tupate kimya kwetu. Uko naona kama bitu biko nenda binachangana na batu fulani biko nenda bana perdre ma raison. Si yowe kama selon weye unawazia kama par quel mécanisme Félix atakuwa mesure ya kukamata ba FDLR na ba remettre ku gouvernement ya Rwanda? Est-ce que atabafunga? Est-ce que atabafungulia njia na belezea mukamate couloir muingie kama biko 5000 kama 10000 mutafute njia kisi mutapasula saba soda muingie? Akiwafungulia ile njia haiko ne kujifungulia njia ya kusema neba mupasule atoke kwenye iko. Est-ce que FRDC ita ba appuyer pour que baende? M23 na batawafungulia mulango? RDF na batawafungulia mulango wala namna gani? Sijue wewe unawaza haye. Est-ce que Félix ata répondre kwa hii besoin ya Amerika? Napenda unijibie ku clavier selon wewe.
Unaweza que Félix kwa mesure ya kurépondre kwa hii besoin ba Americain bana poser ou pas? Jambo sana.